자, саламатсыздарбы? Эмне бүгүн EPS топикке даярданабыз, туурабы? EPS топикке даярданабыз. EPS топикке даярданаарда мындай. Ушу экранда көрсөңөр, эмне экен бул? EPS топиктин тести ушундай болот. И карасаңар, мына жагында оң жагында карасаңар, минута кетип атат уже. Көрдүңөрбү? Билесиңер, буну? Минута кетип атат. Так, мынакей минута кетип атат. Буну биз убагында белгилебей калсак, жетишпей калабыз, Азыр бул жакта 25 суроо бар экен. Анан кийин да 25 аудирование болот. Автоматически өзү чыгып кетет, Муну базып салбагыла. Submit answers дегенди базып салсаңар, эмне болот? Жыйынтык чыгып кетет, өчүп калат, бүтүп калат. Ошондогу pref деген назад, next деген алдыга деген сөз, Түшүнүп атасыңарбы? Pref деген артка, эгер белгилебей калсаңар, артка жылып белгилесеңер болот. Окуп белгилегендечи. Next деген бул алдыга. Так, мынакей. Минута жылы берсин, Биринчиден окуп калышыбыз керек. Биринчиде эмне деп турат? 다음 질문에 답하십시오 дейт. 다음 деген бул кийинки. 질문 деген бул эмне? суроо. 질문 деген суроо. 다음 질문에 답하십시오. кийинки суроого 답해요 деген сөз 답하다 деген сөз. 답하다, жооп берүү. Бул жерде жооп бергиле деп атат, жооп бергиле. дейт экен. Анан 이 표지는 무슨 뜻입니까? 이 деген бул, 표지 деген бул эмне? знак экен. 이 표지는 бул знак 무슨 кайсыл 뜻입니까? же болбосо кандай, бул жерде кандай? 뜻 деген сөз бар. 뜻 деген сөз немен түшүндүрөт? Маани деген түшүндүрөт. Бул знак кандай маанини түшүндүрөт дейт. Ногу знак экен, жазылып турат. Не деп жазылып турат? 횡단 금지 дейт. 금지 деген сөз бул запрет деген сөз. 횡단. Пешеходный жол эмне деп коебуз? 횡단 금지노를 қараба. 횡단 пешеходный жол. 횡단보도. пешеходный жол эмне деп коет экенбиз? 횡단보도. 횡단 금지 болсо өткөнгө болбойт деген знак экен. Значит, кайсы? Биринчи карайсың. 낚시를 하지 마세요 дейт. 낚시 бул балык улоо. 낚시를 하다 деген сөз балык улоо. 낚시를 하다. 마세요. 지 마세요 деген кылбаңыз деген неме грамматика. кылбаңыз. балык ошондо кармабаңыз деп атат жебеңиз десе кандай окуп атам? Жи ма세요. жебеңиз деген. 먹다. даанын ордуна коюлат мүчө, билебиз. жебеңиз. 먹지 마세요 болот экен. 먹지 마세요. жебеңиз. барбаңыз. 가지 마세요 болот экен. туура. 낚시를 하지 마세요. балык кармабаңыз дейт. 길을 건너지 дагы деле жи ма세요. кылбаңыз деген грамматикада булчу. Бирдекени кылбаңыз, бирдекени эмне десек болот, В основном ошо кылбаңыз, барбаңыз, келбеңиз, ойнобоңуз, көрбөңүз деген маани түшүндүрөт. жи ма세요 кошулган. Анда 길을 дейт. 건너다 деген грамматика. 길을 건너다. 건너다 деген эмне? 건너다. өтүү деген сөз. 길을 건너다. ошондо жолдон өтпөңүз деген неме экен, жолдон өтпөңүз. 길을 건너지 마세요. жолдон өтпөңүз дейт экенбиз,
Жолдон, 길 деген жолда. Жолдон өтпөңүз да. Кесип өтпөңүз дейт. 건너다. жолду кесип өтүү да. 길을 건너지 마세요. 휴대전화를 사용하지 마세요. 돼. 휴대전화, мобильный телефон, мобильный телефон. 저는 телефон도 보자. 사용하다 되게 뭐 사용하다. 지 마세요. 뭐 эмне oldu? Kullanız 되게 많이 түсіндіреді. ошондо бул жерде 사용하다 колдонуу деген сөз бул. колдонуу. эмнени колдонбоңуз экен? 휴대전화를 사용하지 마세요. телефонду колдонбоңуз экен. кийинки 신호를 지키세요. 신호 деген бул неме? знак да. знак. ошондо знакты 지키세요 дейт. сактаңыз дейт. 신호. 신호등 деген сөз бар да. 신호등. 신호등. бул светофор да. 신호등, светофор. ошондо светофорду өчүп күйгөн немесин сактаңыз деген да. 신호를 지키세요 дейт. ошо. Так, значит, жол кайсы экен? эки экен, 길을 건너지 마세요 деп туруп, анан next басасыңар, көрдүңөрбү? next бассаңар, кийинки жылып кетет. Ушу видеону көрүп аласыңар, 자, 넘어지기 쉬우니 экинчи суроо. мына минутта ошо канча кетип калды бизде? карагыла. бүткеле убакыт калды. мынакей. мынакей. уже минутта кетип атат, байкасаңар. азыр эми кайра кайтып кирип неме боло берсе, 넘어지기 쉬우니 조심해야 합니다. 와 관련이 있는 그림은 무엇입니까? дейт. 넘어지다 деген сөздөрдү билип алсаңар болду бул жерден. 넘어지다. кулоо. ответ кайсында жол? 3 болот, туура. 넘어지다 деген кулоо экен, ошону жазып аласыңар, 넘어지기 쉬우니 дейт. кулоо оңой неме дейт? оңой дейт да, же болбосо жанагындай. ошо кулап кетиши оңой дейт. кулап кетүү оңой дейт. кулап кетүү оңой. ошондуктан дейт. ни деген ошондуктан 조심해야 합니다. 조심하다 деген сөздү билип алгыла. 조심하다. бул болсо 조심하다 абайлоо. 조심해야 합니다. 노고 야 합니다 деген грамматика. 야 합니다. бул кайсыга кошулат? мисалы 조심해요 деп айта аласыз, туурабы? 조심해야. неме 조심하다 туурабы? 조심해요. 요 өчүп кетет экен. 요нун ордуна кайсы коюлат экен? 야 조심해야 합니다 болсо абайлаш керек. бул керек деген грамматика. керек. жеш керек кандай болот? 먹어요. 먹어요. тамактануу. 먹어. 야 합니다. 뭐 барыш керек. туура. 가요다. туурабы? 요нун ордуна коюлат. 가야 합니다. деп айтабыз. барыш керек. 가야 합니다. мынакей. 조심해야 합니다. абайлаш керек экен, кулап түшүү оңой дейт. абайлагыла, абайлаш керек. абайлаш керек. 와 деген менен, абайлаш керек менен 관련이 있는 дейт. байланышкан. но 관련이 있는 деген не экен? байланышкан, байланышкан 그림 деген эмне? 그림. картинка, сүрөт, мулан бардыгы эмне экен? 그림 экен, ушунун баары 그림. 무엇입니까? эмне? 무엇입니까 деген эмне, 자, анда кандай болот экен? карайбыз. бул кайсы болду? 3 болду. кийинкиге жылдырабыз. мына 1, 2 белгиленди. байкадыңарбы? 1, 2 белгиленди. 3. эмне дейт? 다음은 한국의 인구 비율에 대한 그래프입니다. ушундай окушуңар керек. тестке келгенде мынтип окуй. 다음은 десеңер убакыт кете берет, көрдүңөрбү? тест окушуңар керек. 다음은 한국의 인구 비율에 대한 그래프입니다. 다음 그래프에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? бул оор экен, оор текст экен негизичи. 다음은 деген 무슨 кийинки деген да. кийинки 한국의 가리아는 인구 деген бул
населениясы да, население. 비율 деген процент. проценти жөнүндө 대한 дегенчи много 대한 대한 жөнүндө деген грамматика. ошондо эмне болот экен? Корея кийинки Кореянын населенияны кыргызча эмне деп коет эле? Неме? Калк. Кореянын калкынын проценти жөнүндө график입니다 дейт. Муну графикте. График оңой бекен? График. Мунулардын баары эмне экен? Ушулар график экен, но график экен. Жок, график. График, но график болуп атпайбы? 1970-жылы ушунча кара түстөгү Тоши ингу дейт. Тоши деген эмне? Тоши. Тоши. Шаар деген сөз. Тоши. Шаар эмне деп коет экенбиз? Тоши. Ноңочон ингу дейт. Неме, шаардын калкы, кара түстөгүлөр, шаардын калкы экен, ак түстөгү ноңочон ингу дейт. Бул эми айыл да, жана айыл чарбачылык менен жанагы балык улоо менен алектенген калктын немеси экен, калк экен, То есть айыл ноңочон деп койсок болот, айыл жактагы немелер, калкы канча экен? Ак түстөгүлөр, кара. 1970-жылы шаардагылар 28%га өссө, айылда 72%га өскөн экен, 1980-жыл көрүнүп атабы силерге? Алып бул көрүнбөйт абы. Көрүнүп атат, 1980-жыл экен. И 1990-жылы, кара, 1980-жылы 41%га өстүр шаардын калкы. 59%га айылдын калкы өскөн экен, мындай азайыптыр бир аз, 72-ден 59-га түшүптүр. Кайра 42-ге түшүп калыптыр, айылдын калкычы. Кайра 25-ге түшүп калыптыр. Шаардын калкы болсо, барган сайын 90, 80, 90, 2000-жылдары уже 75%га өсүп кеттир, Так, анан бул жерде эмне деп турат? Кийинки суроо. 다음 дейт. Кийинки график에 대한. Кийинки 다음 деген эмне болду? Кийинки график деген эмне болду? Сүрөт эмес, график. Кийинки график에 대한 деген эмне деп котордук? Жөнүндө. График жөнүндө. График жөнүндө 설명 деген түшүндүрмө. 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 맞는 것은 무엇입니까? 돌아스 эмне. 맞는 것은 무엇입니까? 돌아스 эмнекена? түшүндүкпү суроону? Эмне дейт? Кийинки Кореянын калкынын проценти жөнүндө график экен, могу Кореянын калкы жөнүндө график. Кийинки графикке график жөнүндө түшүндүрмөсүнө туура келгенин тандагыла дейт. Эми туура келгени эмне дейт? Туурасы эмне? Мисалы карайбыз. 1980-жылы дейт. 1980년에는 1980-жылы 도시 인구가 더 많았다. шаардын 인구 деген эмне болду? 인구. калкы. шаардын калкы 더 дейт. 더 дагы мындай. 많았다, көп болгон дейт. 많았다, көп болгон дейт. мындай. 더 많았다. дагы көбүрөөк болгон дейт да. 더 많았다 дегенди бирге которсок болот, көбүрөөк болгон дейт. 1980-жылы 1980-жылы мынакей, ногу? Шаардын калкы көп бекен же аз бекен? Көп. Немеге менен салыштырбайсыңарбы? Айылдыкына караганда. Аз болуп атпайбы? Бул жерде айылдык менен салыштырабыз, Так, анан 1990-жылы дейт. 1990년부터 1999-жылдан 부터 деген дан мүчөсү. Эсиңерде эмеспи? 1990년부터 1시부터 2시까지 деген сөз бар. өтө эле мисалы. 2시부터 деп элем, 2시부터 деген 2 saat 2'den 3시까지 3가 체인 деген грамматика. 부터дан. 2'den ошондо. 2'den 3가 체인. понедельниктен вторникке чейин деп кантип айта аласың анда?
월요일, понедельник. 월요일 айтпайсыңарбы? Ойлонуп отурасыңар. 월요일부터 емес, 부터. вторникке чейин. 화요일. 까지 деп турат, 월요일부터 화요일까지, понедельниктен вторникке чейин. Значит, 1999 жылдан 농어촌 인구 수가 도시보다 적어졌다. 자, бұл қиын текстке негізі бирок түшүнгөнгө аракет кылган. Видеону кайра көрүп, түшүнүп, сөздөрүн көчүп жазабыз. 90-жылдан баштап деген да. 90-жылдан баштап, эмидан баштап деп койсок болот бул жерде. 90-жылдан баштап айыл чарба жана балык улоо айылдарында дейт. 인구 халкынын су деген сөз су деген сөз окшоп кеткен кыргыз тилине. Бул жерде су деген немеси да, количествосы деген сөз да. Эми саны ошондо айылдагы калктын саны 도시보다 дейт. шаарга 보다 деген эмне? көрүү, караганда. 도시보다 шаарга караганда 적어졌다. азайып кетти дейт. кана 농어촌 인구 수가 도시보다 적어졌다. айылдагы калктын саны су деген эмне болду? саны шаарга караганда, 보다 деген кароо 도시보다 적어졌다, азайып кетти дейт. 90-жылын карайбыз. Шаардын калкы 58% экен, айылдыкы 42 экен. Буга чейин 59 болчу айылдыкы. Значит, эмне болду бул? Эмне азайып кетти ошондо? Кайсы жактыкы? Айылдык. Бул жерде эмнени сурап атат бизде? 90-жылдан баштап айылдын калкынын саны шаарга караганда азайып кетти дейт. Значит, жооп кайсы экен? 2 экен, 2. тура. 2. 도시와 농어촌에 사는 사람들의 수는 항상 비슷했다. 도시 деген эмне болду? шаар. 와 деген жана, шаар жана 농어촌 айылдагы 살다 деген эмне? 살다. бул жерде санын болуп калат. 사는 사람 болсо, 사는 사람들, жашаган адамдардын. 수 деген эмне болду? саны. 항상 дейт. 다이마 деген сөз жазып алабыза. 항상, 다이마. Жок, видеону көрүп жазып аласыңар, бүт ушу мен айтып атам го. Полный негиз жазасыңар ушу жактан чыккан сөз да. санына 다이마 비슷했다. 비슷하다 деген сөз окшош деген сөз. 비슷하다, окшош экен. айыл менен шаардын калкынын саны 다이마. айыл менен шаарда жашаган адамдардын саны 다이마 дейт. 다이마, 항상, 다이마 окшош болгон. окшош болуп турбу? Карагыла. 90-жылдан баштап 70, 80, 90, 2000 жылга чейин шаардын калкы өсүп, айылдын калкы 적어졌어요. 적어졌다, 많아졌다 экен, 많았다, 많아졌다. кийинки 4-чү. 농어촌으로 농어촌으로 사람들이 점점 모이고 있다. 농어촌 деген эмне болду? айылга дейт. 으로 деген 가, айылга, 농어촌으로 사람들이, адамдар, 들 деген сөзчү, лар деген мүчө, лар. адамдар. 난дар деп кантип айтабыз? апаңдыр. адамдарды 사람들 деп келебиз, апалар. 어머니들 деп айтабыз. көрдүңөрбү? Любой нерсеге кете берет экен, 어머니들. 들 деген неге лар мүчөсү экен, 점점 дейт. 비라스탄, 아자스탄 дейт, 점점 아자스탄 모이고 있습니다. 아자스탄 모이고 있습니다. дейт. 모이고 있다, 모이다 деген сөз. 고 있습니다 деген учурчак. азыр болуп аткан учура 모이고 있습니다 деп, 모이다 деген бул чогулуу. Значит, эмне деп которобуз?
농어촌으로 사람들이 점점 모이고 있다. Айылға дейді. Айылға адамдар Азастан çoğulup жатат. Азастан çoğulup жатат. Бұл çoğulup жатат айылға. Наоборот, азайып жатат, айылдыққа. Айылдыққа наоборот азайып. Шаарга çoğulup жатат адамдарға көбүнчө. Ответ кайсы болду? Жолу чоңдабы? Bir. Ой, эки. Мынакей эки, эки. Анан next басасыңар, карагыла. Next басып, жылып кетти, кийинкиге. Уже 4-нчү суроого жылды. Артқа 3-нчү суроону белгилебей калдык беле? Жетишпей калдык беле? Артқа жылдырды болот, Но preview деген азыр. Мынакей артқа жылды, көрдүңөрбү? Next десе алдыга жылат экен, Ушуну белгилейсиңер. Мына, ушинтип мышка менен жылдырып, ушинтип белгилейсиңер. Кайга 2 жылып кетти, Көңүл бурабызыңар, мынау кичине слабый болуш дейт экен. 2, 3, 4. 4кө жеттик, Ушуну жетише калды. 8 минутта калды. 9 минут почти, 8 минут калды, Но окуп туруп белгилеп кетиш керек. Значит, 20 минутта каждый суроого почти 1 минутка жетпегендей кылып белгилешиңер керек экен, Так, 그림에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 네. Так, 수료tkö дейт. 수료tkö, 수료 жөнүндө 대한 дегенди 수료 жөнүндө дедик, Mınaki 그림에 대한 수료 жөнүндө. 설명 되게 düşündürme. Aslında süreç yönünde düşündürmege tuğra kelgeni emniye da 맞는 것은 무엇입니까? tuğra kelgeni emniye deydi. 자, tuğra kelgeni emniye ekene. Anamdaki bu жерде жазылып турат. жақындабайды екен. жақындап айтайын десем, шешелер жақындап айтады. мына 대한민국 산업 안전 지켜라. Ну. Немезілі жоғалткен, жазу зөре жоғалткен. Ошы. жазу зөре жоғалткен, Такарава, 대한민국 산업 안전을 지켜라. Кореяны біз 한국 деп қоямыз да. И еще 대한민국, Корея республикасы дегенде 대한민국 деп қойғанбыз. Қысқаша 한국 деп қойғанда, мына хан менен 국ты алып қойған. Екі бір сөз екен, Кореяны 대한민국 деген. Кореядағы дейді, 산업 안전 дейді. 산업 деген иш кылуу, жаңағыдай иш кылуучу неме, иш маалындағы 산업. Болбосо бир промышленность деген сөз да, кыргызча не деп коет эми. Короче, промышленность эле койгула. Промышленность иш кылуучу жай. Иш кылуучу жайдагы 안전 дейт, 안전. 안전. Бул коопсуздук. Коопсуздук. Значит, не екен, иш кылуучу жайдагы коопсуздукту дейт. 지켜라, 지키다 деген сөз екен да. Бул сактоо дейт. Анда не деп которобуз? 대한민국 산업 안전을 지켜라. Кореянын иш кылуучу жайдагы 산업 деген не болду? 산업. Pромышленность деген сөз бул иш кылуучу жай деп коет, иш кылуучу жай. Корея өлкөсүндөгү иш кылуучу жайдын коопсуздугу, иш кылуучу жайдагы коопсуздукту сакта дейт. Чикера, чикида сакта дейт. Не дейт? Түйүнү жазылып турат ошо, жакшылап неме кылып, YouTube'дан көрүп атканда жакындатсаңар болот, Саноп дейт, кара. Саноп 재해. 재해 деген сөз бул неме да, жанагы. Травма алып каласыңар го. Ошол да, саноп 재해자 дейт. Травма алган кишилер дейт. Саноп каякта? Саноп деген эмне? Иш кылуучу жай, Иш кылуучу жайдагы 재해자 дейт. Травма алгандар 1000명 дейт. 1만. Бул канча? 1만 명. 명 деген эмне? 명 деген эмне? 명 деген 사람 деген сөз да, адам дейт. 1000 кишиге дейт. 감소를 위한 дейт. 감소 деген кыскаруу деген сөз.
감소. азаю. азаю. азаю가 주사야가 азаю. 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 좋습니다. азаю. 감소 되겠니? kıskaru de koyuyorlar. kıskaru. 감소. kıskaru üçünde 를 위한 그인 그라마티컬 수보다 네개째. 1만 명 감소를 위한 여러분의 반짝이고 신선한 아이디어를 기다립니다. 네, şunda o tekst'ten ne güzel. 여러분의 반짝이고 돼. 네, жылтыраған 돼. жақшынақай 돼. 신선한 돼. жаңы 돼. свежий 돼. идеяларды 기다립니다. күтөбүз дейт. Бұл үшін объявление қылып тұр да. Значит, объявленияға не екен? Жаңағыдай, иштөөчү жайдагы коопсуздукту сактоо үчүн бир жаңы же болбосо жылтыраган идеяларды күтүп атыптыр. Идеяларды силер да жиберсеңер болот экен. Эмне кылганда коопсуздуу болот иш кылганда. Коопсуздук деген эмне экен? 안전 экен, 안전. иш кылуучу жай жана промышленность деген саноп. Sanop Koreяны 대한민국 деп коет ошолорду эле жаттап алсаңар болду. Биринчи. 산업재가 돼. 산업재해자. 재해자. Не bu? Travma algan kişi ya. Travma algan kişi. ошондо 산업재해자가 10만 돼. жана 1만 болчу. 1만 болчу. Бул жерде 10만 экен. 100명 뭐. 10만, 100명 뭐가. 1만 bu 10명, 1만, 10명, 10만, 100명 ekan. 100명 명이나 돼. 이나 돼. 100명데 이나 된 그라마티카 장андай 총어이투다. 100명대의 기시 감소했습니다. 아사이드 돼. 감소하다 деген азаюа кыскаруу. 100.000 азайдуу травма алган кишилер иш кылуучу жайда. Бул жерде азайды жөнүндө эмес. 10.000 кишидей кишини азайталы деп атат, травма алгандардын арасынан 10.000 болсо да азайсын деген мааниде ушу объявление кылып атат. Ана эки. 대한민국의 경제 발전을 위한 아이디어를 기다립니다. 코리아는 경제 발전대, 경제, 에코노미카 발전 деген bu önügü su üçün 위한 деген üçün 위한. ошондо 대한민국의 코리아는 에코노미칼ык өнүгүүсү үчүн 아이디어 아이 деген бөбөгө 아이디어 окшош бекен 아이디어 идея деген сөзгө окшош 아이디어를 기다립니다. күтөм дейт. минут ачылып атат десе белгилейли. 산업재해를 줄일 수 있는 좋은 생각을 기다립니다. дейт. 산업재해 иш кылуучу жайдагы травмаларды 줄일 수 있는 дейт. азайтып ала турган дейт. 줄이다 деген азайтуу. 줄이다. азайтуу экен, азайтуу. Так, 줄이다 ошондо иш кылуучу жайдагы 산업재해 деген эмне болду? 재해. травмады адам 재해자 болсо травма алган адам болот. мынакей 재해자. 재해 деген ошо неме травма жок жандай неме да кулап түшүп неме кокустук да 재해 кокустук деп койсок болот. 산업재해 ошондо иш кылуучу жайдагы кокустуктарды 줄일 수 있는 азайтуучу 좋은 жакшы 생각 деген бул 생각 деген ойду 기다립니다 дейт. күтөбүз дейт. 1만 개의 10.000 штук 개 деген штука ит деп жүрбөгүлө. 개 деген ит дагы мааниси бар. ит бул жерде штук деген мааниси бар экен. 1만 개의 10.000 штуктай 신선한 아이디어를 기다립니다. жаңы идеяларды күтөбүз дейт. Ответ кайсы? Эки эмес. экономиканын өнүгүүсү жөнүндө болот ал. 경제 발전 эмес. 산업재해를 줄일 수 있는 좋은 생각 болот ата. Так. Ана 6га 5ге жеттик да. Мисалча 5ге кылабыз да, анан белгилебей калсак, минутта болуп калса уже всё. Кийинкиге аудирование чыгып кетет. Көрдүңөрбү? Аудирование чыгып кетет экен.
Так. Bunu эми 29 секунда бар, эми тиги жакты текшере албайбыз. Кайра башынан артка жыла албайбыз уже. Көрдүңөрбү? Эми просто бул жакта уже неме жаңы кайра жыла албайбыз. Эгер жанагы чтениени окуп туруп белгилегенде жетишпей калсаңар, не болот экен? Балыңар нөл болуп калат. Анан бул жакты белгилей беришиңер керек болот, да, бул жакта. Ошо, азыр мен буну бүтүп жана кайсыга келдик эле? Мына submit answers бассаңар, тест өчүп калат. Мынакей. 1, 2, 3, 4 туура болду, да? Көрдүңөрбү? Туура болот экен. Анан бул жагын эгер белгилебей калсаңар, бул жагы эмне болот экен? Минус болуп калат жөн эле. Балл вообще жок болуп калат. Эгер жетишпей калсаңар, жанагындай окуп дагы мындай жетишпей түшүнбөсөңөр, айда жок, окшошун белгилейсиңер да, ошол жерде карап бир силер окшош сөздөрүн белгилейсиңер. Бирок түшүнүп туруп белгилегиле, а? Так, кайра баштан кылабыз эми. Эксплауз. Кайра башынан келебиз. Кайсыга келдик эле? 5ке келдик, а? 5. Так, 5-чиге келиппиз. Келгиле 5-чини улантабыз кайра. Бул жерде өзүнө 23 суроо, муну көрүңөр, бир отуруп бүтүрө албайсыңар да. Мен түшүндүрүп берсемчи. Так. Кана келгиле. Не дейт экен? Таымын дейт. Бул эмне ол таымын деген? Кийинки вегугин деген сөз бар. Вегугин. Бул четтин эмес. Мамлекеттин жагында. Орусча иностранец деп говорили. Иностранец. Иностранец деген да. Тыңнокчуң дейт. Тыңнокчуң. Бул ID деген сөз да. ID жанагы. Тыңнокчуң. Паспорт сыяктуу да. ID'си да. ID. Тыңнокчуң деп коет ошону. ID. 등록증 деп коет экен. 자, ошону эмне? 다음은 외국인 등록증입니다. 외국인 등록증. 노 экен, а? 외국인 등록증 나기. 외국인 등록증 дейт. 응? иностранецтин паспорту дегендей да. 등록증. 등록 деген бул өзү регистрация кылуу да. 등록 деген регистрация деген сөз. Регистрация. Катталуу, а? Катталуучу, катталган. Чың деген бул документ деген сөз да. Бирок ID дейт, да? ID деп кое беребиз бизчи. ID деп койсок болот экен, а? 외국인 등록증 дейт экен. 외국인 등록증. 다음은 외국인 등록증입니다. 네. 이 내용에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 가려내 전화 수술 치고요. 말까잖아. 이 내용 되게 뭐 많이 쓰. 많이 쓰. 줘보서 뭐지데 내용 되게 이신대기 뭐건? 많이 쓰다. ошо. 많이 쓰. 우수 많이 쓰네. 에 대한 되게 됩니다. 에 대한. 되게지. жөнүндө дедик го. bunun содержание деген сөз да. 많이시 жөнүндө, bunun 많이시 жөнүндө 설명으로, 설명 деген. Ne dedik? 설명. Düşündürme. Düşündürmesine 맞는 것은 무엇입니까? 맞는 деген тура деген сөз. 맞는. турасы эмне? тура. 맞는 деп, 맞는 деп турат, тура? көрмөйт болсоға. көрүнөт атабы? 맞는 데 турасы 무엇입니까? эмне экен, а? турасы эмне? Значит, могу жердеги неме тура эместерин да жазып салганда, ушу мааниси туура болгонун тандашыбыз керек экен. Ушу жердеги чыккан, а? Биринчини окуйбуз. Не дейт экен? 모니카의 외국인 등록증입니다. 모니카 адамдын аты да. 모니카는 IDC. IDC деп койсок болот, а? 외국인 등록증입니다. IDC. кийинки 모니카 бар экен? адамдын аты. 모니카 жазып турат, а? кийинки 2010년부터 한국에 있었습니다. 2010жылдан бери Кореяда 있었습니다. болгон дейт. карагыла, бул жерде 8급 1차 деген сөз бар. 8급
자, 발급 деген берілген датасы дейді. 일자 деген датасы. 날짜 деген сөз бар. 날짜 деген 날짜. 이 берілген күні қашан екен? 2012 жыл 8월 21 екен. 21. қайсы болды? 8월 21. не ал? 2012년 8월 되게 emne? 8월. 8월 ne? 8월. 8월 emne? Oy oşa emne? Çok bilmiyorum. 8. ay. Avgust. Avgust özünür. Emne қолынан işte отырасыңар ya. 8월 20-шы 21 20-шы бұл август екен, а? 2012 жыл. Корей тілінде тескересінше жазылады, а? 1 жыл. Ай, анан күн. қалыпсыңар, а? 발급 일자 деген не oldu? 발급 일자. берілген күні, а? берілген күні. 자, кейінгі 체류 일자 деген сөз бар екен. 체류 일자. жоқ, қаяқта шашпай тұрасыз. оқимыз да. 체류 일자 дейді. 체류 деген жашоуда, жүру же иш кылуу, а? 체류. 체류. не өткен? жүрүү, иш кылуу, жүрүү, 일자 күнү дейт, а? неме же иш кылуу күнү же жашоо күнү деп койсок болот, а? 체류 일자, Кореядагы жашай турган күндөрү да, немен? датасы качан бүтөт экен? 체류 일자 карайбыз. 체류 일자 2014년 8월 17일 deyt. Kaçan deyt? 2014년 8월 17일. Ağustos'un 17'sine 2014 жылға чейин жүрүү алат экен, а? жүрүү убактысы качан экен? 체류 일자 2014га чейин 2 жыл экен, а? бизге 3 жыл берет башында. 외국인 등록증. анан силерге ушундай 외국인 등록증 чыгат силерге. 자, ответ кайсы атанда? карайбыз. 2010년부터 한국에 있었습니다. 2010 жылдан бери Кореяда болгон дейт. 부터 деген не болду? жана айттык. дан бери десе, бул жерде дан бери окулат экен, а? дан бери. 2010 жылдан бери 한국에 있었습니다. туурабы экен? туурабы экен, туурабы эмес бул эки. эмнеге канча жылдан бери? 2012ден 2014ге чейин болуш керек экен, а? туурабы? кийинки 태국 사람입니다 дейт. карагыла, окугула. 태국 사람 экен же кайсы мамлекеттик экен? 태국 사람입니다 дейт. 태국 деген Таиланд деген сөз, а? Таиландтык дейт. Таиланд жаран. Таиланд жаран экен, а? туурабы, туура эмеспи? каяктык экен? 어느 나라 사람이에요? 모니카 씨는 어느 나라 사람이에요? 그러면 나이키 уже 22 секунд болот, а? 모니카 деп туруп окуйсуңар бай. 모니카 деп турат. сан турат. анын астында эмне деп турат? көрүнбөйт абы. 필리핀 дейт. 필리핀 экен, а? 필리핀 жараны 부산광역시 사상구 학장동 한국 아파트 дейт. мага да көрүнбөйт, а? бул адрес экен. көрдүңөрбү? 이 канча дом канча дейт. түбүндө адрес жазылыптыр, а? анан улуту жазылыптыр. анан бул жерде жана номери жазылыптыр. иненен номер да, типа. иненен номерине окшош. И аты жазылыптыр. туурабы? И эмне жазылыптыр дагы еще? 수로그 жазылыптыр, а? акыркы 서울에 살고 있습니다. 서울 дейт. 세울다 жашайт дейт. 살고 있습니다. бул 부산광역시 дейт. 부산다 жашайт экен. 서울에 살고 있지 않습니다. 살다, не 살다. 살고 있습니다. 무슨 요건? жашап жатат, а? ып жатат деген грамматикада бул ып жатат. жеп жататты не дедик? 먹고 있습니다. жеп жатат. көрүп жатат. 보고 있습니다. мынакей, 보고
있습니다. 그 담가서 보고 있습니다. 있다를 넣어놨어. 아까 qaytgan 정답은 몇 번입니까? 100은 모니카의 외국인 등록증입니다. 외국인 등록증은 ne dedik? 외국인 등록증 degan ne dedik? 외국인 등록증. ID, жөнінде ID деп қосып болады. Иностранный неме шет мемлекеттің жаранының ID'si десек болады екен. Так, 5ке. 5ті белгіледік. Next бастыға. Жетішіп қалғыла. Түшінбесеңіз қарағыла. Жөнінде Моника деп тұрау. Мониканың 외국인 등록증입니다. Ушуну белгілеп тұрып, кейін өтіп кетулеріңер. Уақыт қарағыла. 20 минут қалды. Көрдіңер ме? Ошо жетишсин, ошо тез окуп, үйдө көп оку да, эртеден кечке оку. Нааса, ушундай чыгат. оңой эмес. ошончо катуу даярдангыла. 자, 다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 다음 뒤인기 안내문 네. объявление-да, много объявление по-русски. объявление. 안내문, объявление, 대한 네. 안내문 деген жаңағыдай немеда көргөзмө, көрсөтүү, 안내 деген көрсөтүү деген сөз да. Мун деген бул жазуу. Значит, бирдекени кыл, тигиндей мындай кыл дейм. Объявление дегендей окшош да. Объявление деп которуп койсок болот да. Аннемун дейт. Бирдекени эмне дейбиз жана түшүндүрүп, буну мындай кылышың керек, саат 2 менен 2 ушундай кылышың керек деген бул эмне? Керек деген. Билесизби кыргызча эмне дедим ошондо? Жанагындай түшүндүрүп берет го, мындай. Жок, ошо эми объявление деле го, аннемун, объявление 대한 деген не болду? 대한. жөнүндө кара чыгып атат. 대한. объявление жөнүндө 설명. бул түшүндүрмө, 설명. түшүндүрмө. түсүнө 맞는 것은 무엇입니까? деген не болду? 맞는 것은 무엇입니까? турасы эмне? 맞는 деген тура. турасы эмне? 응급의료정보센터 이용 안내. 1339 서비스는 외국인에게 영어가 가능한 의사정보와 응급진료 서비스 정보를 제공합니다. 서비스를 이용할 경우 서울이 아닌 지역에서는 반드시 지역 번호를 눌러야 합니다. 1339 서비스는 영어, 일본어, 중국어로 서비스 중입니다. 서울이 아닌 지역에서는 이 서비스를 이용할 수 없습니다. 1339 서비스는 전국 어디에서나 서비스를 받을 수 있습니다. 전국 모든 지역에서 영어로만 서비스가 지원됩니다. 1339 서비스는 한국 사람만 이용할 수 있습니다. 네. 재밌게 됐구나. 서비스는 받을 수 있습니다. 전국 어디에서나 다 가로가 하나? 응급의료정보센터 이용 안내를. 응급의료대. срочный, скорый. 의료 되게 медицина, 정보. скорый помощь, да? 응급의료, скорый помощь, 정보, информация, 정보센터. ошондо маалымат центри дейт. маалымат центрин 이용, колдонуу, 안내 дейт. 안내 деген мындай көрсөтүү деген сөз да. көрсөтүү, колдонуу деп койсок болот бул жерде. колдонуу экен, 안내, 이용 안내. колдонулуучу, колдоно турган объявление, колдонууга белгиленген объявление. ошондо 응급의료정보센터 이용 안내. То есть ошондо эмне жөнүндө экен? скорый помощь жөнүндө центринин информационный центрин колдонуу жөнүндө объявление экен. Тез жардамдын маалымат центринин колдонуучу 안내 объявление экен. тура. 1339 서비스는 외국인 не болду? 외국인. иностранец. ошондо кара 1339 дейт. 1339 деген чалуу номер экен да. 서비스 сервис. оңой бекен? 서비스 сервис деп коет. 외국인에게 иностранецке чет өлкөнүн жаранына 영어가
가능한 의사 정보와 안글리스틸이 가능하다 деген возможныйда 안글리스틸은 түшүнгөн 의사 정보 врач 정보 마lu마트 жана 와 деген жана 정보와 응급 진료 срочный tez жардамды 서비스 tez жардам сервисinin 마lumat은 정보를 제공합니다. предоставляет деп да? неме беребиз дейт. информациясын беребиз дейт да? ошондо кандай экен? Так, полный кайра башынан которуп алабызбы? ошо, так, кийинкиге төлөйлү. мына видеону кайра уксаңар түшүнбөй калган жерде неме кылыңар. 서비스를 дейт. 서비스를 이용할 경우 서울이 아닌 지역에서는 반드시 지역 번호를 눌러야 합니다. 네. 서비스 колдонуп учурда 서비스 서비스를 이용할 колдонуп учурда 경우 деген учурда 서울이 아닌 세울 эмес 지역에서는 라이온들던 반드시 сөзсүз 지역 번호를 라이온 노메린 눌러야 합니다. териш керек дейт. Значит, райондордо 133ды колдонуп алдына неме кылыш керек экен, район номерин терип, анан жазып туруп чалыш керек экен, 서비스는 영어 дейт. сервис англис тили, 일본어, япон тили, 중국어, Кытай тили Кытай тилинде 서비스 중입니다. дейт. сервис кылсак болот дейт. ошо сервис кылынат дейт. ошол тилдерде экен, биринчи, 서울이 아닌 지역에서는 이 서비스를 이용할 수 없습니다. 세울 эмес 라이온дордо бул сервисти 이용하다, колдонуу албайсың дейт. 이용할 수 없습니다. колдоно албайбызбы? 야, колдоно албайбызбы? башка неме райондордон. Бирок колдоно албайсыңбы? башка номер өзү ошо немедин жанагы райондун номерин кошуп туруп, анан тергенде гана чала алат экенсиңер. Бирок сен ушул сервисти колдоно алып атасыңар, туурабы? Чала албайсыз, башка райондордон чала албайт деген жок да. Так, экинчи. 1339 номери сервисинин 전국 деген бардык ногу. По всей стране, да? По всей стране деген сөз. Ошондо бардык ушу өлкө эмес. ошол өзү мисалы Кыргызстан боюнча бул 전국 деген эми Корея боюнча дейт. Корея боюнча 어디에서나 кайда болсо дагы сервисти, 서비스를 받을 수 있습니다. 받다 деген сөз эмне? 받다. алуу. алып жатам деп учур чакырганда болот. 받아요. бул жерде 받을 수 있습니다 дейт. ала алса болот дейт. кайсы гана Корея боюнча кайда гана болбосун сервисти мындай колдоно алса болот деген сөз да. Кийинки 전국 деген эмне болду? бүт ошо өлкө да, өлкөдө деп. ошо өлкө 모든 지역에서 бардык дейт. 모든 деген бардык. 지역에서, 지역 деген район. бардык райондордо 영어로만 англис тилинде ганаман деген онмиңа. бирок бул жерде грамматика катары кошулса гана болуп калат экен, англис тилинде гана сервисти колдоно алат дейт. 지원됩니다. 서비스가 지원됩니다. сервис кылынат дейт. 1339 서비스는 1339 сервиси 한국 사람만 Кореялыктар неме, Корея жарандары гана 이용할 수 있습니다. 이용하다 деген колдонуу дедига. 이용하다. Корея жарандары гана колдоно алат дейт бул сервисти. Значит, ответ кайсы? эки. 전국 어디에서 서비스를 받을 수 있습니다. 돌아. 셀분 белгилегенсиңер да? ошо. Так. экини белгилейбиз. мына белгиледик, көрдүкпү? Анан мында жылтырып next деп басабыз. Эми 7ге кеттик, Так, бүгүн 10го чейин кылалы. Next жакшы баскыла.
Ушунбай туруп калат экен. Мына эми оңой ушундай кичинекей текст болсо жакшы экен. Так. 다음 내용에 맞는 표지는 무엇입니까? 표지 деген не oldu? 표지. 표지 деген знак. Жана эле кулап түшүп аткан киши бар болчу. Ой, кулап түшүп аткан знак бар болчу. Адам жаңы 횡단보도 пешеходдон өтүп аткан знак бар болчу. Өтпөө деп, жолду кесип өтпөө деп. Бул жерде кийинки 내용 деген содержание, маани, мазмун. мазмун десе болот, кийинки мазмунга 맞는 тура знагы эмне деп. Кийинки мазмунду тура знагы эмне дейт, кайсы экен? 수론 okuyuz. 어린이들이 많이 다니는 곳입니다. 속도를 줄이고 잘 살피면서 지나가십시오. 네. 근데 둘다 쓸 수 bilmedingерби? 많이 деген çıxты хотя бы билесиңер, 많이 잘 билесиңер. болду. 지나가다 деген сөздү билесиңер. 지나가다. эмне бул 지나가다? 살피다. бул жерде 살피다. 줄이다. ушул сөздүн өзүнүн негизи да булачы. Үч сөз жок, 줄이다. 속도. 자, 그럼 baştan başlayalım. 어린이 değil, 어린이. 어린이. yaş bala. yaş bala. 어린이. 들 деген ne oldu? lar müçösü. Osunda 어린이들이 olsa ne olken? Yaş balдар. 어린이, yaş balдар. 많이 değil. 많이 деген ne? көп. көп. 다니는 데, 다니다 деген сөз бұл. 다니다. жүрүү деген сөз да. 다니다 деген не екен? жүрүү. жаш балдар жүргөн, код деген бұл жер деген сөз. Значит, 어린이들이 많이 다니는 곳입니다. дейді. жаш балдар көп жүргөн жер дейді. 속도를 дейді. 속도. скорость. ылдамдык. 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 속도 деп коет экен, 속도 эмне экен? ылдамдык. 줄이고 дейт. 줄이다 деген азайтууда. азайтуу. ылдамдыкты 줄이고 азайтып деген мүчө экен да. го дегенчи, го деген ып деген мүчө. ылдамдыкты азайтып, 잘 дейт. жакшылап, 살피다 деген кароо да. жакшылап карап, 살피면서 지나가십시오. 네, 지나가다 деген өтүү. ошондо эмне болуп аткен? 어린이들이 많이 다니는 곳입니다. 네. жаш балдар көп жүрүүчү жер, жай. ылдамдыкты, 속도를 줄이고, ылдамдыкты азайтып, 잘 дейт. жакшы, 살피면서 эки ишта карап, бир маалда карап анан өтүш керек да. ошондо 면서 деген грамматика бул. 면서 деген эки ишти бир маалда кылып атканда ошону 살피면서 жакшылап карап өткүлөө дейт. 지나가십시오. жакшылап карап өткүлөө дейт, анда знак кайсы болушу мүмкүн? 30 дейт, 학교 앞 деген эмне бул? 학교 앞. 학교 деген эмне? билебизби? 학교 деген мектеп да, кантип билбейсиңер? мектеп. 앞 деген эмне? 앞 деген сөз эмне? алды. мектептин алды дейт. 학교 앞 30 неме ылдамдыкты 30тан ашырба деген знак экен. себеби эмне? 어린이들, жаш балдар, 어린이, жаш бала, 들, жаш балдар, 많이, көп, 다니는 곳입니다. жүрүүчү жер экен, туурабы? Значит, жобо эмне экен? 30. ушул сөздөрдүн баарын көчүрүп жазып жаттайсыңар, текстти да кайра угуп, могу мен видеомду кайра көрсөңөр. чыкпай атат да, жаңы сөздөр бар. 학교ну жаттагансыңар жок, мектеп. ошо оңой эле сөздү билбей калдыңар. эстебей неме кайталап айтасыңар да. тиги жака караганда
дагы ымдаса. Буну тест окуп туруп которуп салалы. Белгилүү. Ушундай да, көрдүңөрбү? Чтение кыйыныраак бекен. Ошон үчүн биз аудиодон башында көбүрөөк даярданып атабыз да. Чтениеден эмне даярдаш керек? Бузда көп сөз жаташ керек да. Вообще көп сөз. Грамматиканы жакшы билиш керек. Ошон үчүн дагы жакшылап даярданабыз, Так, 8ден 13кө чейин ушундай экен, 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 다음, кийинки 글 деген текст. Текстти 읽고, 읽고 деген. окуп, 물음 деген сөз суроо. суроо деген га мүчөсү, суроого 답하십시오. эмне болду? 답하십시오. жооп бергиле. туура эмес, жөн жооп бергиле дейт. бергиле. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. Значит, текст окуйт кезиңер, ошол текстке тексттен чыккан сөздөрдүн туурасын табат кезиңер, мындай. суроого жооп берет кезиңер. астында суроо турат, карагыла. 편지를 쓴 사람은 왜 고민하고 있습니까? 편지 деген бул кат. катты дейт. катты 쓰다 деген сөз эмне? 쓰다. жазуу, кийүү. Бул жерде 편지, кат менен байланышкан сөз болсо, значит жазуу экен, 편지를 쓴 사람은 쓴 사람 дейт. катты жазган адам, 편지를 쓴 사람은 왜 деген эмне? эмне үчүн, эмне үчүн 고민하고 있습니까? 고민하다 деген ойлонуу деген сөз. 고민하다. ойлонуу экен, эмне алганда ойлонуу? ойлонуп жатат деп суроо берип атат, катты жазган адам эмнеге ойлонуп жатат дейт, эмне үчүн ойлонуп жатат дейт. мындай. 편지를 쓴 사람은 왜 고민하고 있습니까? Так, кимге жазыптыр? эге деген га мүчөсү, адамдарга коюлганда. юлияэге. ошондо эмне болуп калат? юлияга, юлия가 экен, юлия에게 잘 있었어? 잘 있었어? дейт. жақсыңбы дейт. жақсы жүрдүңбү дейт. жақсы жүрдүңбү? жақсыңбы? 잘 있었어? мен жақсы 지내고 있어. мен жақсымын дейт. мен жақсы жүрөм дейт. жақсы жүрөм. жақсы жүрөм экен, 나는 잘 지내고 있어. мен жақсы жүрөм. 내일은 ертең 직장 дейт. 직장 동료. жұмыштагы коллегам. 직장 동료. 직장 деген жұмыш. 동료 деп айтып атабыз, 동료 болот экен, 동료가 коллегам 집들이를 한다고 해. неме кылат экен, жана новосельеда үйгө жаңы көчүп барат го. анан конокторду чакырат да, ошону 집들이 деп коет. өзүнүн жаңы үйүнө чакырып атыптыр дейт, 집들이를 한다고 해. 그래서 деген ошондуктан 집들이 선물을 үйүнө новосельяга белек 선물 деген экен. белек, ыл деген мүчө белекти болуп калат, белекти ошондуктан жаңы үйүнө новоселья белегин сая하는데 сатып алыш керек эле. сая하는데 뭐가 좋을까? 뭐 деген эмне? эмне? 좋을까 деген эмне? жақсы. эмне жақсы болмок дейт, кандай белек кылса жақсы болмок деп суроо берип атат да. 그래서 집들이 선물을 사야 하는데 뭐가 좋을까? 예쁜 시계는 어떨까? 예뻐요. 예뻐요. 예쁘다. 수루. 이제 жақсынакай. бұл жерде 시계 дейт. 시계 эмне? 사ат. жақсынакай 사ат кандай болот дейт, 어떨까? 정말 дейт. 정말 아야바이. 무엇을 사야 할지 모르겠어. 정말 아야바이 эмнени сатып алыш керегин 모르겠어요. билбейт. Значит, мен ойлонуп атыптыр. 고민이 эмне экен? ойлонуусу. 고민이 뭐예요? 선물. эмне ал 선물? 선물. белек. мына 선물 белек деп жаздым, белек. 선물 деген эмне экен? белек. жаңы новосельяга барып атыптыр да. коллегасынын новосельясына, жаңы үйүнүн немесине, вечеринкасына чакырган экен. ошо эмне белек аларын билбейт экен.
뭐 근데 한국어 실력이 빨리 늘지 않아서 네. Корея dili 한국어 실력 뭐 Корея dili дегенде уже силер Корея тілімен байланысып қалыпты. Бұны сразу минус басың ара. 집들이 집들이 деген сөз шықты. 집들이 көрдіңіз. подсказкасы. 선물을 거르는 것이 어려워서 네. 어려워요 되게는 예. 어려워요. 어렵다. 어렵다 되는 сөз. жаттағансыңар. 거르다 деген сөз не? білесіңер. 선물 уже білесіңер, а? не екен? 선물. белек 집들이 선물. қараңыздар. бұл жағын өшірейін. мына 집들이 선물. турау? көрдіңіз бе? мына бұл жақта тұрады, бұл жақта тұрады, а? подсказка. мына 집들이 қайда. анан қара кейінгі 음식을 준비하다. 음식을 준비하다 있냐? тамақ даярдоо 대접하는 것이 힘들어서 네. 힘들다 деген сөз тағы бар. ор деген сөз. ор. 어렵다 деген дағы ор. 힘들다, ор. 힘들어요. 어려워요, ор. кейінгі 수영. суға түшу. немеда? жаңағыдай суға түсіп сүзу. 수영 деген, сүзу. сүзу десек түсінесіңдер ме? суда сүзу, суда сүзу. 이 өтіп кетті. Demek. жетпей қалған көрдіңіз бе? Так. 8-де келдік беле? Қара 8-ні ашамыз hazır. еш қиыншылығы жоқ, а? Бірақ ал жақта уже тест қылышқан екен. 7-8ге келдік, көрдік пе? мына 수영. сүзу неме? суда сүзу екен, а? суда сүзу. 배우다. үйрену 너무 힘들어요. 돼. 너무 힘들어서. өте 어서 여서 деген 늑단 деген мүчә. не оқадышынды 늑단. ор болғандықтан, аябай ор болғандықтан дейді. 힘들어서, 힘들어서 бұл дағы не екен? ор болғандықтан, 어려워서, ор болғандықтан, 늘지 않아서, 빨리 늘지 않아서 дейді. Корея тілінің дейді. 한국어 실력 деген бұл немеда? Корея тілінің немесі. навык деп қойды. 실력 күші, Корей тілі, және Корей тілден сөйлесу, 빨리 돼. test, 늘다 деген өсу. test өспегендіктен деген. Значит, ответ қайсы? неге еке? қарала, дағы подсказка, мына еке. ол жерде тұрады. шунша текст тұрады да. текст оқып отырсыңдар. главное, соны түсінсеңдер болды екен, бира. 편지를 쓴 사람은 왜 고민하고 있어요? 고민하다 되겠는데 네 dedik? 고민하다. 왜 고민하고 있습니까? emne üçün ойланып жатат. ошондо мынча жазып. emne үчүн ойлонуптура? 집들이 선물 çıktı. 집들이 선물 çıktı. кайсын бергеш керек экен? Lekini бұл эми вероятность кичине хотя бы эчтекени түшүнбөй калгандан көрө хотя бы окшошун тандап туруп, хотя бы бир 30-40% болсо дагы туура белгилей турган неме бар да? вероятность бар да? ошондо 집들이 экен, 집들이 선물을 거르다 дейт. тандоодо турабы? анан 정말 무엇을 사야 할지 모르겠어. чынында эле эмнени сатып алышты билбей атам дейт. ошондо эмне жөнүндө ойлонуп атыптыр? белек сатып алуу жөнүндө ойлонуп атыптыр, тандоо жөнүндө. 자, кейинки 빈칸에 들어갈 알맞은 알맞은 말은 무엇입니까? boş yer 빈칸 들어갈 기르주 알맞은 doğra 말 деген бұл сөз деген сөз. 말 сөз. значит не екен? doğra сөзді эмне дейт? 무엇입니까? дейт. эмне дейт. 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까? просто бұны суроо окуп убакыт кетирбесеңер болот да. эгер мындай жер турса, значит могул жактан бирөөнү коюш керек болот да. суроону окуй деле тест окуп кетсеңер болот. эгер жетишпей каласыңар да, туурабы? ошо силерге мен азыр айтып аткан баары подсказка, тестте ушуну мен айтканды кылгыла. анан 기숙사에서 지켜야 할 것. азыр карагыла, жөн эле белгилеп көрөбүз, окшошторун, 기숙사에서 지키다 деген сөздү биле алышыңар керек болгону 지키다. деген сөз.
Значит, 기숙사 임대래. жатақханада 지켜야 тазалық емес. тазалық деген жоқ, жөне сақтаушы нәрсе екен. Код деген нәрсе. Код деп тұрады ғой. Нәрсе. сақтаушы нәрсе. 지켜야 하다. 지키다 деген сақтау екен. 지켜야 할 것. 자, сақтай тұрған нәрсе екен. 자, 간다 비리지. 청소와 빨래를 자주 해서 밑에끼니 유지해 주십시오. 이렇게 담배는 밖에서 피우십시오. 담배. 시가렛. 담배기야. 담배는 밖에 되겠냐? 밖에서. 저 밖 되겠어요. 밖. 네. sırtta 피우십시오. 담배를 피우다 되겠습니다. 피우다 되게 뭐 제규 되겠습니다. 제기니스다 피우십시오. 담배는 밖에서 피우십시오. 시가레tti sırtta çekilir. 3. 고성방가와 술은 안 됩니다. 자, 고성방가와 술은 안 됩니다. 미사로 고성방가 되게 님에게 자타카나가 혼옥도 çıkırmakla 있다. 고성방가가 가와 술은 안 됩니다. 이 아락, 술 되겐 아락. 술, 아락가 içimlik. ошондо 고성방가와 술은 안 됩니다. 혼옥 менен комнатаға келген 혼옥 менен 아락 içкенге болбойт дейт. 안 됩니다. 내가 고성방가와 네, 술은 안 됩니다. 긴 나갈 때에는 불을 꺼 주십시오. 네, 나갈 때 çık간다. 네, çık간다. 나가다. 되겠네요. çı고 되겠죠. çı고. çık간다. 나갈 때는 불을 꺼 주십시오. 불 되겠어요. 뭐 얘네 옷 여보서 스웨트. 끄다 되겠어요. 끄다. 외출을. 이 외출을 쓰다. 외출을 고용을 쓰. 끄다. 꺼요 뭐다? 꺼 주십시오. 외출을 고용을 쓰. 아하. 가이소하다 나지. Так, 청소와 빨래. 청소 되겠니? 빌리스? 청소. 잖아 빨래. 빨리야 어땠어? 빨래 되게 뭐 길주. 청소 되게 우버까. 청소하다 우버까 그거 아버지들 청소 우버까잖아. 길주 노 자주 나이마 자주 해서 나이마 그간득단 나이마 그간득단 니오준근 유지해 주십시오. 유지하다 되게 뭐 싹도 보다가 님의 카르마노 되겠다. 카르모. 자, 노작단 başlayırsa. 자, lekin keyingi misoli bu yerda qaysi keladi? Qaranglar. Küçük degan bu erece degan so'zda. Erece. Lekin küçük erece ekan, ha? Значит, qaysi bo'lishi mumkin? Ekiboda 금연 degan bu cheguga nima? Запрет. Chegu запрет. Жоқ, бұлар неме? Бұлар значит керегі деле жоқ екен да мыналар, көрдің бе? Которып деле керегі жоқ екен. болғаны сен азыр 청소와 빨래를 자주 해서 규칙을 유지해 주십시오. 규칙 деген 에레제 болып қалады екен, жобызы чегі. кейінгі 절전 дейді. 절전. эмне болду екен? билбейбиз бе? 청결. билбейбиз? ошо экөөнүн бири ба? белгилеп көрөбүз дагы анан неме кылабыз, а? Так, 청결, 절전 дейт. бул 절전 деген жаңа немеда? очередь менен кылууда. ошондо 청소와 빨래를 자주 해서 절전을 유지해 주십시오. 청결을 유지해 주십시오. 네. 딱. qaysi болушу мүмкүн анда?
4 bo'lishi mumkin, ha? Belgilab ko'ringlar. Anan belgilaymiz. To'g'ri o'tira emasmi ko'ramiz. Qanday? Очередь менен, ha? Cho'lijon. Так. Bu уже geç bo'lib qoldi. Buni qilsak уже nima bo'lib qoladi? Submit answers. Ana oxirgi belgilaymiz. To'g'ri ekan, 4 ekan, ha? 청결 ekan, ha? Tak. Pink. Okay. Ova, o'zlaridan adasha turgan sifatda.